mwaka uyu niguo congreirie mira kwambiriria kumira migunda amuona thoko gutiri ni miario ya aikari aitura ria Kamweri-ine Igembe ya Rugongo kaunti-ini ya Meru aria maugite urimi wa mira niguo makoragwo marorete iguru na matingiamukira uteithio kuma kuri thirikari maya kuninwo ni ng'aragu iria imang'etheire maitho makiuga gutiri mai na irio amu ni ciaumeire migunda. Njenga wa Wambui ari na riboti ino. Hatharĩrie tũngĩte arĩmi a mĩraa kuma Kamweri-ine Igembe ya Rugongo kaunti ya Meru arĩmi makiuga wagi wa mbura mwaka ũyũ nĩguo cũngĩrĩirie mũmera ũyũ kwambĩrĩria kũmĩra mĩgũnda yao o rĩrĩ mararorete kĩmera kĩa magetha. Nilipoteza miraa mingi sana, nilikuwa nimekata miraa mingi. Kwa hiyo miraa tumepata sinda, wakati huu hatuna hata bisi ya shule. Njaa ndio imetukabilia. Ukiona miraa vile imekauka kwa sababu sisi hatuna kitu kingine, hatuna hata maji ya kulima. Wanasiasa sinda hao wanaingilia miraa, wanasema wanatetea miraa, lakini ni siasa wanapiga na miraa. Sasa tunasema wasikie kilio zetu tukiwa wakulima, watetei miraa yetu ipate soko na watupe hata misaada, watu wapate kitu wakula kama wakati huu wa kiangazi. Rĩu aikari aya ni mahoyete thirikari mateithĩrĩrie na irio ro ũndũ ũmwe na maĩ, bakiuga mahiũ mao marĩ ũgwati-inĩ amu ng'ombe unaona zikipita zimetoka kilomita kadhaa kutafuta maji. Kilomita kama ngapi? Kilomita kama around 40 kilometers. Ndio sipande huko sikunywa maji, sirundi huko. Kwa hivyo ukiangalia wamama wako huko, kazi yao ilikuwa miraa na kulima mashamba. Kwa miraa tunapandanga vitu vingine huko chini, lakini huwezi panda kwa sababu sasa hata mvua imechelewa. Ukiangalia watoto wengine ni vile kuko na shule. Kwa hivyo tunaomba serikali ya Uhuru itupatie msaada, kama ni shule ikuje, kama ni wakina mama wapate msaada. Marauga ati kuigwo kwa wendia wa mĩraa wa mabũrũri mamwe kumana na watho wa COVID-19 ni ũmwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie mahinyĩrĩrĩke kĩmũhuko, makiuga matingĩkinyĩte ha kwarĩra thirikari guoko ĩmahe gĩa kũrĩa. Ngĩriboti na Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui. Ruhonge rwa AMREF ni rwambĩrĩirie tabarĩra ya kũgitĩra ciana cia airĩtu kaunti-inĩ ya Kajiado kumana na maũndũ maritũ ma mũtũrĩre marĩa mamang'etheire nĩguo kũthugunda mĩtaratara ya kũmateithia. Gũkũ Kajiado nĩ ĩmwe ya kaunti iria cionekete gũkorwo na ciĩko cia igũrũ cia ciana cia airĩtu kũhithũkio rĩrĩ o hamwe na kũhithũkio marĩa nini o hamwe na kuoha nda marĩ thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 18. Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ rũhonge rwa AMREF taũni-inĩ ya Kajiado gĩcokanĩrĩirie airĩtu anini kuma gĩcagi kĩa Majengo nĩguo kwarĩrĩria moritũ ma mũtũrĩre marĩa makoretwo magĩcemania namo, mbango ũrĩa ũtanyĩtwo gũtambio kaunti-inĩ yothe. Tulikuwa tunaongelelea mambo ya changamoto zenye wanapitia, na kama shirika la AMREF tunatumai kwamba tutakuwa na forums kama hizi katika different levels na katika county sub county zote zenye tunafanya, kama tunafanya katika county sub county ya kuanzia Kajiado East, West, North na South na pia Central. Ũhoro wa airĩtu kũhikithio kĩa hinya gũkũ Kajiado nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa makoretwo makĩng'ethanĩrwo naguo, na igũrũ rĩaguo nĩ kuonekete kuongerereka gwa ciĩko cia airĩtu anini kuoha nda, ũndũ ũrĩa ũracangĩrwo nĩ maũndũ ta wagi wa tauro cia ũtheru. Tumekuja kutambua kwamba wasichana kutopata hizi sodo zimesababisha wao kupata ndoa za mapema, maana unakuta wasichana wanaenda kwa wanaume ili waweze kununuliwa sodo. Wasichana pia hawana ile kujiamini wakati hawana wajapata hizi sodo. Kwa hivyo sisi tuna urge to government, tunawaambia kwamba ni vyema hao wasichana waweze kupata hizi sodo kwa urahisi na pia kwa bei rahisi. Statistics zenye tunapata kupitia huduma ya afya na hizi health centers zenye ziko huko mashinani, najua bado hatujafanya utafiti kabisa, lakini kwa kufikia saa hii tuko na 38% ya teenage pregnancy yenye tumewitness. Amwe ya airĩtu anini arĩa marĩ na ciana magĩtarĩria ũrĩa mahinyĩrĩirio na gũtiganĩria gĩthomo kĩao nĩguo marere ciana, ũndũ ũrĩa ti mũhũthũ kuona nao marorete igũrũ aciari ao. Imebidi nikate masomo yangu ndo niweze kulea mtoto, na kulea mtoto ijakuwa rahisi vile kwa sababu number one I have to provide for the kid, na bado pia mimi ni mwanafunzi. Sasa na provide for the kid bado na provideiwa mimi mwenyewe, which imekuwa ngumu sana.
Ihoya ria airetu aya magite na ciana maria nini ni korona guthondekwo kundu kwa mwanya kuria mangithie guteithiririo niguo mahote guthie na mbere na uturo kuonana ni matungagio muthutukanio ni muingi. Nyumbani si kila mzazi atakukubali after you've made a mistake. Mali unaweza enda, mali unaweza torokea. Juu nje saizi it's not easy. Unafika mahali you have to pay a price ndo usaidike. Serikali pia inafaa kuweka very mikakati yenye iko clear, policies zenye zinaambia mtu ukikuwa survivor wa GBV unaanzia hapa, unaenda hapa, unaenda hapa, unaenda hapa. Ruhonge rwa AMREF rugite rwona rwarikia gucemania na guthikiria ciana ici cia airetu na kuigua maundu maria maragerera marehoka ni mekuhota kugathika mitaratara ya Ruhonge rwa AMREF rugite thutha wa kurekia gucemania na guthikiriria ciana ici cia airetu na kuigua maundu maria maragerera marehoka ni mekuhota kugathika mitaratara mirumu ya kumagitira. Ngiribotera Inooro TV ritwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi. Ataramu a maria maturigishirie maugite iria ria Naivasha ria ya gwikora ugwati-ini wa kuhwa angikorwo mitaratara ya kurigitira ndikugathikwo. Ataramu aya maugite riri thirikari kuhitukira ruhonge rwa uhuthiri wa mai yugite tabarira cia waki wa barabara na demu mwena uyu itikwanyanyia muigana wa mai iria-ini riu. Aningige wa Nyamo ena rohoro makiria. Ataramu aya aria mambikite mucemanio wa gucirira muigana wa mai iria-ini ria Naivasha makiuga kumana na tabarira cia utobori wa mai iria irathie na mbere gukuhi na iria riri ciaya gucungirira iria ria Naivasha kuhwa mai miaka yukite kuona tabarira ici ni irabatara mai maingi kuikinyaniria. Lake Naivasha basin also is a basin that the government has highlighted as a water scarce basin, therefore trying to tap more water, or rather trying to interfere with the flow of our river regime, will surely impact the water quantity that is flowing all the way from the rivers into the lake. And of course, if that is done, then lake levels will go down, investments will be affected, and also wildlife will be affected, and also the tourism sector, which is one of the contributes to the GDP of this country, will also be impacted a great deal. Ruhonge rwa thirikari rwa kurugamirira uhuthiri wa mai na ruo mwena uyu ungi ni ruteteire tabarira ici na kuga ona gutwika ni iratanywo kuhuthira mai maingi ni rurumbuitie riboti ciothe iria ni hamwe na taino ya hawa iria kuhwa mai. We are expecting the catchment to yield the intended demand for the industrial park. And as an institution, together with the RUAs, we are planning an exercise where we are going to mark these riparian lands and put beacons along them and ensure that those activities that are within the riparian land are discouraged. We are not objecting to government development projects that will come a long way in improving the livelihoods of Naivasha residents, but what we are calling upon, or what we are lobbying for, is to ensure that these projects are sustainably done in such a way that we do not injure or harm our water resources. We also to ensure also there is sufficient effluence that is going through our rivers, which are very important in diluting Lake Naivasha in terms of making it fresh all through to sustain the activities around it. Gukiri uguo ataramu aya na anyiti itemi aria marumbuyagia iria ria Naivasha marauga hari bata wa honge cia thirikari kunanira njung'wa nao na gucirira iria riri mbere ya tabarira ici ciambiririe iria ni hamwe na waki wa demu ya Malewa iria ratanywo gutambia mai nginyagia mwena wa mai mahiu kuria kurakwo industrial park undu mwena kwaramio kwa barabara ya kuma Rironi guthie Mau Summit itwekanirie barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru. Kiribotera Inooro TV njitagwo Aningige wa Nyamo. Aikari na ahũri biashara itũra-inĩ rĩa non-copy taũni-inĩ ya Kajiado nĩ marakaĩra thirikari ya kaunti ya Kajiado kũmehereria kĩara gĩa gĩko kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩmatanga na gũthararia biashara ciao. Maugĩte marĩ na guoya wa mũrimũ ĩrĩa yumaga na gĩko gũtherema makĩria mbura yambĩrĩria kura. Wangari Maria wa Mũigana nĩ ũratũtarĩria.
Muruke moru na ngikuma kiara-ini giki nimo maundu maria magithitie thayo ahuri biacara a itura riri ria Nunkopil tauni-ini ya Kajiado makiuga makaya mao kuri thirikari ya kaunti ino matikoretwo makioyo na uritu. Na tunauza chakula hapa, mambo ya mainzi, saa zingine mainzi inatokanga kwa takataka inakuja inadandia kwa chakula. Hizi zinatusumbua, uchafu iko mingi. Hiyo fumbi wanatuchomea takataka inaingia tu kwa chakula tu. Tumekaa na wale wanayahusika katika hii kuhusu hii mambo ya dam site. Tumekaa na county wanasema wataangalia maslahi yetu kama watahamisha hii dam site kutoka hapa. Vile watu wa NEMA wamekuja hapa, tumeongea nao, wasema wataongea na kanzo watoe hii dam site iko hapa. Kiara giki kiria riu kiyurite giko no indi kirathio na mbere gututiririo giko kiria kiratamba nginyagia cikaro-ini cia andu. Ugonjwa ni ule kwamba harufu ile inatoka hapa inaingia kwa manyumba. Ile moshi wanachoma hapa chioni, watu wanakoa walali kwa manyumba. Na hapa mkiangalia upande ya chini, pande nyingine road zilikuwa za wenyewe, magari yanakuja na mwaga, hiyo road zimefunikwa na wenye hapa wakahama wakaenda. Waangalie vile watafanya hii dam site. Aikari marauga maraikara na guoya wa mututhuko na gutamba kwa mirimu iria yumanaga na giko. Kwa customers wana complain sana juu ya hiyo ugonjwa typhoid, cholera. Sasa nakuanga na shida ya kubreathe. Kwa sababu ni kitu iwanga inakuja ina block. Unasikia all the time, ukiamka asubuhi mpaka usikie lazima clear your airways because ya hiyo pollution. Tunahofia wakati wa mvua ikinyesha, hatujui vile pande ya chini itakuwa na hiyo maji juu hakuna mahali itapitia. Haya, barabara pia imefungwa, hatuna njia ya kuingia kwa maboma mpaka tusunguke. Maroria utongoria wa gicigo giki uigue makaya mao umehererie kiara giki kiiguo haraya na kuria muingi wikaraga kana ugatafaniria biacara ciao. Ngiribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana.